Končar, Dist i Halpet ulaze u 5. godinu suradnje. I tamo nekako koliko je trebalo dionici Končar Dista da naraste za 1853%. Nadmaši Bitcoin u tom smislu, po nedavnom pisanju Bloomberg-a. I mi u Halpetu računamo da to s nama ima neke veze. Malo nešto tu da mi... Mislim da sada imamo čvrst dokaz da se isplati ulagati u znanje. Tako da da. Pa šalu na stranu, da, koincidirali su ta dva događaja, koincidirale su i neke druge stvari poput zelene tranzicije, ulaganja pojačanih u elektrifikaciju Europe i slične stvari. Međutim, već zadnjih 5 godina pred nama su mnogi izazovi i promjene upravo zbog toga i da nismo ulagali u znanje i razvoj svojih zaposlenika zapravo ne bismo bili tu s tim Bitcoinom i rastom dionice. Tako da, veza postoji sigurno. Kod Končara je specifično, za razliku od Marine i Gabriele, vi nemate vlastiti LMS, ne koristite ga, nego koristite LPC i Halpetov kao svoj LMS sustav. Kako je izgledala ta suradnja na početku, s čime se krenulo i kako se i Halpet i platforma, kako su se razvijali zajedno s Končarom na temelju vaših povratnih informacija? Da, mi smo krenuli dakle 21. To je bilo odmah ona post-covid godina, još je to bio covid i cijeli plan osposobljavanja za 2020. Može prekrižiti, ništa se nije dogodilo. I onda smo 21. krenuli jako ambiciozno. Krenuli smo sa 12 obaveznih programa. Svaki od tih programa otprilike bili su kao trajanje između 2,5 sata, neki su čak trajali 3 sata. I naravno, jasno vam je da je to bilo preambiciozno i nakon toga smanjili smo značajno broj programa i sa povratnom informacijom da nam se čini zapravo da su ti programi predugotrajni smo išli prema Halpetu i zajedno smo nekako došli do toga da naš ambiciozni pristup možda i nije najbolji bio. I kroz taj nekakav feedback i suradnju došli smo sad do puno nekih prihvatljivih okvira za zaposlenike, tako da s te strane od ambicioznog smo se sveli u realne i učinkovite okvire. Osim toga, pokazala se potreba dakle, da na tom našem dashboardu zaposlenici imaju uvid u moj razvoj, koji su im to programi obavezni, gdje se sada nalaze, što im je još ostalo, tako da i tu su nam iz Halpeta izašli u susret i dodali taj dio. I sada nedavno prešli smo na novi HRM i opet nam se tu ukazala potreba da želimo import podataka iz Halpeta jer su nam ti podaci jako važni. I evo, opet smo naišli samo na suradnju i potporu, tako da naša suradnja kroz ovih 5 godina zaista se razvijala. Krenuli smo od dobrih partnerskih, sad smo već u jako prijateljskim odnosima. Evo, moje preporuke. Da, brojke su zaista impresivne. Prosječno godišnje vaši ljudi završe 2389 programa, što čini ukupno 3559 sati edukacije, pa se čovjek pita kad rade. A ima i puno. A riječ je o proizvodnji, o inženjerima, dakle, specifično je i to. Kakve su vaše iskustva s visokim menadžmentom, kako su oni prihvaćali online učenje, da li se time bave, da li im je bitno? Pa bitno im je, mislim, kao i sve uprave vole brojke. I sad, dakle, ovo je dosta jedan učinkovit i troškovno prihvatljiv način za podići brojke. Naime, mi smo obveznici izrade izvještaja o održivom poslovanju i dakle, u ESG-u jedan od naših materijalnih tema, između ostalog, je ulaganje i razvoj zaposlenika. Vrlo efikasno i brzo se te brojke mogu uljepšati. Ne uljepšati, mislim na način da je nekakav greenwashing ili slično, da je fejkanje, nego zapravo imate vrlo učinkovito sredstvo. Tako da, evo, primjera radi, 2020. prije suradnje imali smo
32% educiranih zaposlenika. Već godinu nakon toga imali smo 56% educiranih, dakle u jednoj godini. Sa broja sati od 38 sati po zaposleniku godišnje smo već iduću godinu bili na 45. Tako da, s te strane brojke su prilično jasne i uprava tu naravno daje podršku jer je efekt je tu. Kod Končara je specifično, vi ste 90, Končartist je 90% izvoznik. Tako je. I što to znači u ovom kontekstu ESG-a i ESG reportinga? Da, to je vrlo zanimljivo, zato što čak zapravo ponekad kada vam uprava i ne bi bila sklona, jer zašto bi uvijek baš morali biti prvi u svemu, vrlo često vam se dogodi da vanjski kupci, dakle negdje je to već drugdje normalno i očekivano, traže dakle, da se prilagodite svojim standardima i načinom osposobljavanja ljudi njima. Tako da smo mi dosta stvari bili neprisiljeni, ali bilo je uputno napraviti neke stvari čisto zato da naši kupci kažu ok, check, imate i to. Naprimjer, ako trebate jasan dokaz koliko posto vaših zaposlenika je osposobljeno za antikorupcijski program, najjednostavniji način je preko LPC-a. Je li bilo otpora u kompaniji što se tiče zaposlenika prema tom online dijelu i online učenju i kako ste to premostili? Pa nije sam problem bio online, ali recimo kako vam imamo dosta tehnička struka, dakle inženjerija, i sad online nije problem, problem je soft skills i sad imali smo jedan program poslovni bonton i mi smo to naravno stavili svima i dobili smo nakon toga vrlo ljuti mail od jedne cijenjene kolegice inženjerke koja je rekla da ja nakon 30 godina, ako vi mislite da ja ne znam poslovni bonton, onda ne znam. Dakle, bilo je tu malo naglađenje i zapravo to je bila dosta važna poruka i za nas, da možda negdje smo propustili da smo organizacija koja cijeloživotno uči i da nikada ne znamo sve i onda smo nakon toga pustili jednu snažniju poruku, gledajte ljudi ne vrijeđajte se, ali svi smo ovdje da cijeloživotno kontinuirano učimo i usavršavamo se. Danas zapravo vaši ljudi prolaze, svi zaposlenici su na ovaj ili onaj način uključeni i u uredima, i u proizvodnji, u online programe na LPC-u. Neka 4 programa godišnje prolaze, za razliku od onih ambicioznih 12 pa jednom mjesečno. I godišnje izrađujete po jedan novi program. Dakle, po vašoj narudžbi, prema vašim smjernicama, Halpet izradi program koji onda ide baš za vaše specifične potrebe. I to je sad negdje 5-6 programa, godinu za godinu dodajete u tu svoju biblioteku, da tako kažem, nove programe. Da, nije tako impresivno kao Adiko, ali dobro, okej. Nisam pod regulatorom, tako ja. Da, je. Da, uglavnom, to su tailor-made programi, vrlo različit dijapazon što mi to imamo, jer je to svake godine neka druga nova potreba. Krenuli smo od Dobrodošli u Končar DIST, dakle onboarding programa koji je dostupan za sve zaposlenike. Nakon toga smo krenuli sa selekcijskom postupkom, dakle za sudionike naših komisija u selekciji, da bismo na jednak način imali svi ujednačen isti pristup. Nakon toga smo išli na antikorupcijski program, zatim Code of Conduct, uglavnom jasno kako to ide. Svaki put kada nam je važno da prenesemo istu jedinstvenu poruku svim našim zaposlenicima, zaključili smo zapravo da je LPC online najbolji pristup. Evo, s tom mišlju možemo i na ovo zadnje pitanje i kraj drugog panela, što biste vi svog puta Martina poručili kolegama u HR-u ako se interesiraju i kupuju LMS platformu, bez obzira o kojoj je riječ, na što da paze i što je bitno? Pa, na što da paze? Super je da imate dobro i pouzdanog partnera koji vam se izlazi u susret i prilagođava se vašim potrebama.
Krenite polako, hrabro, slušajte feedback. Mislim, možda ćete uspjeti s prve napraviti savršeno, mi nismo, možda vi hoćete, ali nije strašno. Dakle, uvijek se to može popraviti i usavršiti. Zapravo, mislim da su svi ti programi s vremenom se usavršavaju, neke stvari dodajete, neke oduzimate, ali najbitnije je krenuti.